hi arke lal huna lunglon khwa cheng hi kani a tuna hian kum som riat le pathum kalmek kani a Liandanga Lalfuali te hi Christian masa pawl mi khan ni ve in pupui khwa Liandanga le unau pa puro mo la phei hi chu I lulo na zirtir tu so ko sanina meron pek masak berte kan zirtir tu masa berte an ni a sanga zakwa som ni vela harna khanin chanchin tha silna lama na thokin simna thu le sur ngai dam na thu hian an ne em mayaram thim an veina sain NEIG ho khan khati la khanin Missionary-in Baptist ko ran lammi te hi an mangnol ve a sungzinga pari pangana ve chu an ni a an ni po kha ti chuan presbytery khopuya Baptist khopuya kha ri Mire raba chachi thahila jukwal kha andila sakha jakwa sumni le pathuwa kha ri presbytery khan ko ri Mire ramba an kal kha an phal sakta a sang jakwa sumni parivela khan sanchi thahilin an jukwal ta a nima sela nupa chanchin fa Pi Lalfuali ni wangin Pi Lalfuali khan ati san tabaya chu tiang chuan khohar tak chuan Liandanga chu alo hole ta a ti chuan dupui dang te de le a thiang tokin rong bol zui zela an thla te po chanchin thahila mitang kai takte an ni a tin Liandanga tu pa aizola son oye po so aizol ko roi tu pui mo tak ani ve a sutiangin upasilan thamoda po kha Pi Lalfuali va pa chun ani ti chuan sangkha zakwa somni le palivela chuan chanchin thahil chuanin Mire ma chuanin an fatin an chuanin ju chukta a nima sila vandoi thla takin Pi Lalfuali chu athita maya ti chuanin chanchin tha wanga ramthim veya Mire ramah alu phum masaber pawl te jinga mi ani veta ani Evangelist Liandanga chakchuak le Lalfuali van chong chanchin ziak tu RK lalhuna Padmasri awardee lungnon Evangelist Liandanga le Lalfuali van chong hi kumsang kha zakwa somni vela mizo Christian in nei dan anga in nei ni in an langa pukpuyan omlaya in nei an ni arin oma tun thleng hian Liandanga kong Liandanga tuikhur ti po mu thein ala omani ti chuan kumsang kha zakwa somni vela harna chuan simna le swal ngai damna nuna shwai tu chanchin tha shildar na lama akalpuya chu harna duk tak chuan ko shana ti pungin thu oina nun le tharau bo leinat na ashwai lutin Mire ram chanchin tha la shalote hnena shiltura in pekna ane tirta ni ti chuan Liandanga te nupa chuan Baptist rural na sang Presbytery North East India General NEIG mission choma kal andil ta a BCM chuan rem ati sakna thu chu march ni som le pariat kumsang kha zakwa somni le pathuma ati tuta ani ti chuan kumsang kha zakwa somni le palia Mire rama chuan an fa te pahni mangai le lal sangi nen chuan an kalta a vandoi thlak takin Lalfuali chu athita maya athi kum le apasal Liandanga ron ho kum hi record kan nei mu mal lawa wangin kan tar lang theilo ani ti chuan Liandanga chuan arong bol pui ber anu pui chu achan ta ka wangin a fate an lanau pangsi a aron ho pui ta a ti chuan a fate nu tur da palo tul ta si a nu fel le thatak sang luti nen chuan an in nei ta ani anni nupa hi pathian samsui anni tak zeta pisang luti chu nu shon ni ti po an shet lo khopin a fate chu a enkol pui tling ta veka fanu du om tak tak pathum le a upalam fanu pahni nen fanu panga niin Liandanga chakchuak chu aliam ve ta ani heng hi an fanu te chu an ni mangai lalsangi vanmoi zaizami vanguri te ania
tu le fa du om tak tak an neya pathian ngai sak mi chung kwa an ni tuna chuan an liam ve ve to a ma se an sul nu hnut chhia chu chuan tharin chhun zom zelin ra tha a chwa zel ani an ni nupa hi kumsang khat zakwa som hni vela harna dik tak chuan tharau bo vein a shwai lutin an hun an hmang liam ta ani Lalfuali van chong chung kwa tilam kha han soi le hlekila api le pa abel te chu khuang lian thanga le van lulat changte hnam chung ko lian tak le zaidam an ni Lalfuali u nau te chu dar twa chunga zachani zatin thangi hau khuma lai thangpui lalsiami thangchingi te an ni a anau pangber chu chong sela ani hi evangelist upasi lalthamwana pa ani Pi Lalfuali Christiana a inpek kum chu kumsang khat zakwa le som ani a kumsom pathum mi ani November ni khat kumsang khat zakwa som le pathuma serkona JH Lorraine mizoten pubuanga tia kan shia tin baptisma a chantirani harna dik tak chu a in ngai tloma ko shana ra tha a chwa chin lo ni